tahun ni kau nusa hangin ya dan lang berakhir kita mari ke HNPF New Trap National People Federation aku juru masuk mana ayam buram yang di sungguh yang ba seliang Presiden juga kasih Jantia Labor Union ba kit hanya berdallah nak kasih Jantia Labor Union dan hangin ni arseng berakhir ni senior agentif minum apa ni dan kajian atas tu size tu ni agentif ada mesti bakal aja nilai sosi tiba seliang rom tahu buat lah yo agentif lawan kedua nilai soki apa Andre menen ni kamla bangun ya lek yang kambing dengan jini nak kai tipe size tu jauh motai kerana selection camp tentang mutasi ya penbet untuk mutasi ini kan press statement iaitu jinjah apa syasiat apa mukro dan kalau ke sosi kebanja bawa ubreu umdan chuta man simbreu basu sim pulai ban sim ya gajin im jong ubreu te umar ong le si u le kembaki benar kila patua kembaki le smuggling gading ne ki smuggling ke te ngaku antip atau ga an ke sha mo te lara lokopta dana ule smuggling de shubo be ni mudur be ula smuggle gading te de penyap no te da de penyap te katu bala kem ki drugs bagai te boleh ki pulit ke penyap be ki ada jingkili siap kat tu ki smuggle boleh ke penyap iki mas smuggling la dengan penyap te kam de ka an kam sha te kala pini begini ki asam ki la don bor sibun ki la benyi te ni kentu ya ka sarkar ba ka di bancim kia te senior atau jingtep tinggi la yo ka jingya karan bagi beliau jong ka sarkar hi ka ba maki kira ai ka assurance bagi la bangala yo semua mene bagi ba talami kala ka fai kubaro bagi chimkia bagi le cepat dari la sha up south trick chief minister jani lo ka mai kania undi kan ya ka naman bagi ni ki minister para cabinet meeting beraidan dengan kini ki minister bagi officers kini ekran penyo soyu amecha ya kini ke jingja ka basusi te hanrai ambal umshu ya karan bayaki bakin tokit kata CBI inquiry hanrai ke CBI inquiry kamal ya nakadaw yu bastiat kata ke hapya hari nale ni ke HNPF New Trap National People Federation ba kumjuro ke jing sulok baka khasi janti borian nim kwa eki ba pinchu suspend iki nama kameha suspend kamu yu suspend katuri taman chuta pe miao te hanrai ni kwa ba pin camp di ban arrest eki mador but let the law take its own course. Maka suspension sin beriu la syakiam dan kes ke suspension kalawan immediately. Te mentang ai kulei hise berkhoi te ngan in ai sok jingkeran kendiat na lori na i presiden yo ke kasih jantia labor union juni habai dei bakan kapan. Adi gitu ngasakan. Oke, stop. Indonesia ai kulei parani belok presiden juga HNPF sengkeme jut peramba sudanne kampanye bakit beli presiden yang mulai circle kejiru berdekat ane kepor muncul ni press media berdekat ane kepor tengah kajui kapang ne keren kemalakaran lapat di barani kalau halor ni jiap jokini sangut apa mukro kani kejiap jokani sangut mukro kapan kendit ya kari kasih jetiap rakoi adu ban nadu ki khlo khna aro kelas usuir banet banwan kiong makatak nelit nuan tak to usning ako iru kam song suksu kata kum kurok le ka bakum no kyo okay dan to ang bai de kan ne te nakali jo ka khasi jantara bor nyon ru ka penbor kan sarkar jong kunra baka de bad ong yang sarkar asam kan kam mardor itu iba dorkti bar panyap kini ki sango om man suspend kam damini kem choi ki wa yak jing sha bro okay jintro aja kan ka asam tu sanglak oke mereka sanglak kapisa atau kam dolor bokong sana kejingin buat cok kejingsya kata kapisa kason hadian ai tak kapisa kinyo oke mereka kejingsya kem sukiti dayo kem itu kiba lek ni kabro klau saya shime taki baro te kalian kan ye nakal yang joka kasih jintro bononyo kasu penbo asu kentu yakini pa kam tam shopo borda ikelong husiar akali kawan kamtak ni bayade ka asam te nakal yang jumi kamtani shu tang tahi mesbo nakal yang ka HNPF ka solid ni ban ong ruhi na kentu iki patba baro
te ki badan ka jinya tip lem jin tip kli ki bai kumbangi ya trai kam sing balang abang ya trai ka kam sing balang ni ya penbha kadi ka kan bha ki imlang salang point number 1 ki sing balang ka no ka bha ka imlang salang ba kawai la kam don ki sing balang kata kini ki kembang kini ki blai kendo mo bu yu khat ba khat ki blai kendo kini ki MLA ki minister kila sinsyar yani kila shule lai hujat kat bomon te andre ke jindon ke seng balang dia kate la kam bani la bani ko te andre nga larang idi seng balang shisha ngidi bani khun ngidi bani kerpat ya sarkar bakane ban pe ngor de ban andre ambat penting pa ba please nga request bisa nga kerpat ati nai penting pa ba andre mata nali jungi HNPF kasih janti labor ngila ban kita kiti yunu no asam ngila ban ne no iki asam andre nya perkhat nomor balai ni hangne larang khuna badai bani pule nangne sibu se Chennai ne se Delhi ne se nu hable u bopli badok u hable daga train ne u hable daga plane do ki hable hapo Assam hagoti hinki habodoloi airport ba railway station telara kitu ki khna jingi ki sabom sa atin na tu ke ikan kata perkhat pensong nong remang ne jikra kan so kumno kidi kido isnam jingi sale min so si kan kata te ai omba ka jingle jungi hangni kan kita pada yekiwe maki ma pulis sabar ngindang ka bagi lek banwan ki marbam ro lada ukhang na ta ka marbam ukhang na tiro ngila du matang tau khaw ri hat community na tin po biji godong te sabun ki tiar ki bar khat fiatip ni on pertem taliban mastar bala de ga teknologi pidawa panda fitip bangi ngim dan ni long dipen na po asam hari amba ni dipen no asam pa kawai ba mo urun chule ben ka babon kam ya because we ka agedan ba kane ki po India in the constitution juga Indian constitution kam sha kata te ini bukan central mainland India ini perkat te something I would like to request to our Assam friends. We are northeastern people, we are from the northeast 8 states, we are sisters. We used to earlier we were 7 states 7 sisters, now we are 8 states 8 sisters. Then we should live like sisters and not for the benefit of you, of anyone, of any political benefit of any party that you keep the you sacrifice the public, you sacrifice the public. It doesn't mean that for your benefit, but please this border issue you solve it at the earliest and then sock away. And the other thing I would like to request the Assam people, the Assam government, that you please keep your outposts in your place in the Assam land, not in Meghalaya territory, and don't harass our people. Don't harass our people. Don't bring communal conflict on us, among us, among us. Don't bring any communal conflict about till the Assamese and Khasi. We are friends with Naga, Manipur, Mizo, everyone with Sikkimese and everyone. So let us maintain that relation. But for these issues, we have to really tackle and check. And then we like request our Hemanta Biswa Sharma sir that please take up the matter seriously, and it is very genuine and very serious. You have to take a serious note of this. We from the HNPF, Neutral National People Federation, and Khasi Jantia Labour Union, we appeal to you that you have to do the best, take the course of the law, right, direct those people, they should be arrested and they should be booked as per act of the law. And you have to keep your outpost, once again, the outpost in the border area in the Assam territory, not in Meghalaya territory. But so ako ingat ang hindi na kanya ka HNPF ya ka Meghalaya government ru ba kalong ka ba i thamula teng kini ki pulit Meghalaya kila banle he ta ha Meghalaya shabar pra ki bale balai what I like ki balabar ba kinwan interfere pa ka japi but fidi bandan na ka outpost ato hapo border to Meghalaya bo ka outpost ni kumba phi shem jing ban bo iki outpost hapo ki border jam ka Meghalaya badi border Assam Meghalaya ba pinbo ita sentrum Meghalaya kadingdan dari police outpost kalau pila ban check the kadingdan jam ka outpost kon ra sibul ki jimutoi ka suk ka san ka jing sha nyon jing sha na ben jom ki dang song jungi namar ki Meghalaya ka labu ka state dam to Meghalaya ba ki di no mi kon jam Meghalaya namar ta jungi kalau mo so si ni i ha por election ko ma ha ban biang ka ju
for election I buat ngan pet pi ka bha ka met pi ngan ri ka khndo ka siam ani hari andala yo buat filai klan no the please keep bo ka ne po clear but kane ka kamera filai kane na kerpa kam tam kita ke magi beleni ki bodar ide ki ben chibai ni ki issue but ko ki ni sanction per fai wanum sim ya kane mentam ka ajan election ro and wanum sina ka political issue. Don't make this as a political issue. I request the other, because by your political issue you misguide the people of the state. Pure for communal conflict, pure for communal beyond. But can I please, long usia pa what's happened with Hakiniki, Rio San Perfect, Bamaki kinship political mileage wala jan election, baka party kita lara pimot kijimba, war kijimba, kijing sni waju war. Na request. Piko ajing ba war kijing ba, waju war kijing sni. But pide kibri wan mi ba pide benin ta. Tetang kane, tengam dan isu badong, tengam bang ayu ru kawai ya ka Dan Bosco channel, kaba wan kabar ya nakapor sakapor, ya kane ka news, ya kane ka jimut kijing pumujingi, baik ka news jungi. Kublai shibot. Toh, kapal susi kalong begini kita siap penyap kita ikin nograp kita nomor lah kita terai ki yang sistem kejongi kita mi ya kerap karyang mi yang jur kecap kisok pai nam tak keri jongi ni but saya sian naksen khasi jentia lebrnya agar tu yang nek sarkar mekhalaya ka lam khat ukurat sama simkya hlor kane tam kini ki baro kin rum jasu adian habot khamtam ki nograp ki nomor lah resiko Mata I Kristen. okay To nakalian jonga presiden joka mo circle KGLU dengan nganum kan su ya kene kapang nomor la ya kan adu mene gini sekarang tidak nakalian jonga ngasubu kata ngasu om ya ka sarkar ba mana kapor jo so baik baki sak pendik baik kini nomor la jongi basa apa bodar hadu mentamne kijing siap kijing siap pendik haki kebabun jakri asno ya kata dan kalian jungi jalan kalian jungi kuasu bangin nangis cepat punya sogum kita ki jingja anak sorkari kamsim kian nangis kemat kalian jungi ki aseng ngai penmana bangin siap bu daka nuka jingi ki aku bisibun buat aku beli ya ka Dan Bosco channel bagala simkhia mata ka jabit bangi kelaplat jadi ka kubur yo si nomor ba ka ngibun kam pula sene ngimum la bangi nei stasya du stasya ukro di masih gi khot jadi ka Dan Bosco channel bagan ra ka kubur in agi jing solem yaki long yin jomki ibangat ka dika jingja tu blai nang ka khui phi ikho dikti jomki na kinang yo kinang kot ai ba ni kibale kiwei to boleh utebi yui udah rekat hibat pi setang kata hi fleksibel But kumjuro nakalian ka HLPF kapha ka kubur semulam ka na besusi basong katang ka ba omo bangin sula bangin Pediang bangin dilute bangin accept mo ka jinjan tan reki ki mo to utrai nong bu nong thau nong kui pc ki ba yeng ba sam nong ai men sim wa dia pen jam men sim pen ka jing ku da phile ba kan ma ba dengan tin da phile ba pincham ba da phile ba pincham ba ubala sniu unio sniu te tang kane nong kublai shibun bato utrai kan ra nong bu nong thau nong kui pc ba fa ki ba don haga tu kasnong bat kum joro ikitu ba jai kene ke jingja ba mat kene ke umat thang kene ji susi tan rai utara kan rat utai bana chong ilot bat utai uru sapandap pen biang pi kijing jopi bat bangi baru khat niadan bat pi agar no jing kublai shibun